Kalian sinopsis kata nabi runtuyan materi bubuka garungan naik padung du gancang salajengna lagu bubuka kidung salajengna lagu kosongan kenapa tepakan lagu tepak dua naik tepak tilu naik padung du kenor laguna kenor kulon naik joher tepak ibingan Palaret naik tepak tilu naik padung du gancang bepi laguna gedong panjang teraskan kana mainang padung du gancang sakedi laguna kenor kulon naik joher tepak dua dina paleredan gedong panjang naik mainang naik padung du gancang. Girang pengajian anu kusim beri dihormat pakandang katilu Kang Jaja wilujeng nyaksin.
DJ TV Pro.